Kumban pensukan mau biang sasisian batang ha kita yau baladep kaladon kawai kejingjia ha kabana kaliang iwei ikong isyak dengan nakabentau surok bandawa ban yo yau surok ubabha mentaga sengi ka khat khandai direk banai jeliu arzar sau u secretary ka joint action committee uba diolangki khar haba jingkren nakabenta ka jingyaki yau surok ba national highway 6 ula ong ba uni surok ula pen kta jor khamtam ya kalai kawan badru ya ka trei kta bat kabasha kta tam nakini baro kalong ka thain narpo hakaba kipaj ba kima thang yakajing nakapor sa kapor. Hani kapor yin on eventa yung joint action committee yung gilid ligising. Kita to ka East Gentia Hills Truck Owner and Transporter Association. Ka East Gentia Hills Limestone Supplier Association wa ka East Gentia Hills Driver Association. Ini poradep masin yui hag lat pathai khubor wa hag social media wa joint action committee yung narpo area. Dapat menawa ci sundan da gajing ki ko klembo por ko khang yo usulong ida khud gajing lang go karke bat ha ta gajing lang da go wiga so da chimi ye rai wo kerchan purai ya ni joint action committee narpo we wadaw one in ne heni kami ho miulen ye gajing sukiat wa national highway 6 man u thit snam yung gajala meghalaya wa yung giwi gejala ko ha ka thain North East India ku kan thup ya ka Assam ka Mizoram ka Manipur wa ka Tripura kiwi uni usrok daman u wada jet dapai wada pra longkhot lang khai sakhet badle man u usrok wa dapen kordit hadu kata-kata ya upat ba upen income ulai lang ba yung uni usuro kamju le kamtam kiwa dapen kordit thang ya kinong chinong yung gani ka thain kiwa hapo yung thain narpo nadu tongseng haduk malidor uni usurok NH6 manule ubud lum yung gajala Meghalaya yung kamtam yung kinong chinong yung ka East Gentia Hills District Orok gawi na ini jet ipra iyong dakta ajurgo ya chibon upay ba uwapan emkam yung usrok kamaraongan tu hagyobon kibenta kamtam yung kujut kuwa sitom kuwa emkam sakit upoy chay tao jing sumar bat chay tao tu dawa hepor iwobiang nalor yung gate gajing kta wa kau pai ba yo mat nawasi nusrok to kakhi kakhan kayong kipait nong East Gentia warok ko kham tam yaginong chong chinong ko hagani ka thain nam chiang narpo ka lengja gayong ki kakhi kakhan gayong ki dathut dadu lut ki kajing sakhian ka East Gentia Hills District Mango Gawi naga district apok ka state Meghalaya yung ko permit chibun kitau kiwa pen mi chibon ki khajna chag sarkar Meghalaya andai go sau si uong to wa kani district yung iman go district ko cha eben hadu kate hag sarkar Meghalaya yung tibhai hagni ki thain chibon tili ki factory ki he factory cement andai ho pai chau surok uwang sarkar India bale uwang sarkar Meghalaya ego tang ulai kulele moi but yeni mi tip kaya ka jing thumu ko chalendet yung sarkar India o sarkar Meghalaya awka leben go yung surok yung kamtam hang ni ka thain nam chiang narpo hadu kan ni we wa ga ni ga jing cha eben yung surok national highway 6 man go sen ko nang kong man go por nang wi ga snem cha wi ga snem uni surok kamtam hay por yor upay ba yung nga thain hag district yung mat thang yung jing naiman ilong yung uni usurong iken ijingle may na pana yung nga sarkar India bat yung sarkar Meghalaya ya kiwa chom chang ni thain chakta hago bon kiliang kamlaongan tu kamtam ha
kaliang yong tisurong. Yusar hau pa ikam ni kam ki nong isjentia. Memi kita kinong mikmat ko li chong ku yaklam ne mata yong hagata ka thau ko ada jit yaki. Yusar kinong isjentia ke sarkar khen go to uman kita ki wasu khajna hay to wo kam wo ni surok. Yusar gani ke sarkar Meghalaya mem khen go wa hap hapo ke jela bo state Meghalaya. Yusar gani ke sarkar India mem khen go nong isjentia hap hapo yong ka. Karo kamte khana phi ki pa wa joint action committee yung ni gile tili gisen. Hari ni ki por ki ko da dep wilayah chemwo deputy commissioner yung isjentia hills district. Daya kelam iwo wedle daya boi chau da jing tho da kelam jori ko snau phau chim khia ye mani long yong ni Surok kham tam hagi ni than nam chiang na po wei wa ya gani da bu ile e kopi chawaro kita gi bor go to pai ya kani ga kam nagaliang yung joint action committee yung gilesen bui penpau ga jing snau ngu ya gani ga joint action committee yong gi khatwi teli gi chnong ku chagni gi thain nar pu ki wa yen dap chrang umi chamadan chim khia yang ri kam ka yong upai ba dewa pen man yang ni gi jing khi karo kam te kam ga joint action committee ngi li sen wa open bana chapi ko wa kam wa dadep wo rai nin kat kam man kat te kwa wa open snyao chapi ko kam joint action committee uyen chiruk chilang wa pi hajing ta oni ga jing ki yong pi hadu re yo pi ga jing job ko pura bo ga jing kan tu le ya gi pai ba kham tam nong kong ya gi sen ko pher ko po Jante Hills kerpang ko is Jante Hills kan thup kam ong an tu ya gi pai ba wa ro wo snyao phao pi ga jing snok ti lang ga yong pi hawo kar chan ya ni ga jing ki yong kani ki